Uba GNS Marthong, Kertong MDC nagseng Kongres, uban yakon na Nongstoin Constituency. Ula ay gijingkit bokit wiyangi kena school kiban satho ik eksamen matrik, bakin lebha, batkin don hapreng kamet kabakoit bakia, kamtam hakum kane kapor, bagi hap ban ke dang step ban pulekot, nagabentak exam kum kajing kre. Kum ban supentip bagi kena school kiban syong kelas 10, kin sedang gijing tho exam nado kaspotri gurumpang arjar rapsan, kata kalong nado kesngin kong mentak katayo. Kene kada kapur kaba ngasim kum ka kebu kum kandidat jong ka parti kongres na kane ka arpunyo Nongstoin Constituency konge ngakwa ban penpau ba kane kapur election kabalong ha ka arpuai terik jong nium lai rempang araja rapsan kadai ro kapur bagi kena school di penkre yaga exam ka jungki kin sedang ya ke sepauterik jong mentau nai di nomor ketan konge ngaslo ban pa ka jing kublai ka jing pitbok kitwiang ya baru gitu kena school tiba don beta ban dek ro menta sekene exam ka jungki ya kermen kemu blai tragen rat nong bunang tau undang Donald Cup yaki bagi like nagi storm di babunjai dan nagi jatuh tu nang bagi lepas hari exam kejengki. Jadi kita program hari Indonesia lada ngin pai do hari jadai bat kapati kala kam slam no biat. Di hai hakal yang jonga ngala tur ngaslam da perkat la ka tiket nyok Akan ketiket ini dengan benar kerja kerja jong bulan Januari kan rai ngalatur deban no ya kata bang akan dan dapat klaim ya seperti tumpah akan kerja tur coba hadir dalam penbenaru keteng jongan lembaga MPCC nasional bagi program baru tiada agensi namar bagi nongtre juga kongres parti ya bun ke lengkap dari trelang agensi program baru tiada agensi. Nasional banlong bang long confident dan job. Nomor kat sabang ilek di nongtre juga parti sedang sahih bat parti. Udon ru di perlu kekelen di jaka bat ini di rumong bakam tam dikeluai ban ai ke inkasan ha kalian sejangan. Ngadon tagane ba tumbalap kren setmat bagapur kalau likot. Yang nomor kata nginem la dalai ban ya tendu iway di nong lane la banong tang gawe pagawe ka yin sem nginem la lemba ka jing lempat jong kana kapur dengan kerpat rit na magata baru itu jing kesan bagi jor ki itu tau itu ki bashi snewru bagi nong kesan yang berarti ba kin sobha ban kesan lem yang aku we boleh itu paru kam imlang salang agane kadong hain yang kanus ko ni konstitusi bat bang ada kularu ada di pai ba di ai gane ka jing kersan ya na hagane kanti ban ya donru ban kular mat jong di pai ba dengan sakri hok ya lagi jong di pai ba yang kadong hain kat ba ka idon kam lada day ban kren atau ka TSADC ni nara day bagi pai bagi ay jumur gumno bangin kren nasional banung yaya angkat bagi pai